Ablamant mazeo en testeni gwirion a don deus darvoud de skrijus a war, men ar film pegure o tud o kol e gwiranet tos davad o idantelez hag o bro, hag nin netraken, vel ar edeo nor netraken, peguir an anter deus ar bro a zo tapet gant l'ordenal. Setu vez kontet ur bern traoù dam hag a zo personel tre gwiranet, vidze oa plige très gonzé. Donc je disais qu'en fait c'est un document qui nous a beaucoup plu, c'est un témoignage qui est très, très fort et au point de vue, à tout point de vue, que ce soit au point de vue tout ce qui est personnel en fait, très personnel dans le texte, mais aussi l'analyse qui est faite des sentiments, de ce qu'on ressent et sur quand même plusieurs années, puisque ça commence quand vous êtes jeune et puis jusqu'à maintenant, et donc ça nous a vraiment plu et on est vraiment pris par le texte qui a été traduit par Yvonne Carella en breton et qui est très bien traduit en plus. En français, donc effectivement j'ai écrit ce texte, donc j'ai commencé en 2009 et j'ai la toute dernière partie, je l'ai écrit en mars de cette année parce qu'avec mon mari et ma petite fille on est retournés dans l'Allemagne de l'Est, donc j'ai donné mes réflexions sur la situation aujourd'hui, mais la partie la plus longue du texte, donc ça parle de la vie en RDA, de la chute du mur et de la réunification et les conséquences de la réunification pour les Allemands de l'Est. Et j'ai commencé à écrire ce texte parce qu'une fois, je me suis présentée, j'ai donné des cours d'allemand, dans un cours du soir, je me suis présentée que je viens de la RDA, un pays qui n'existe plus. Et donc la personne en face m'a répondu, donc vous venez de nulle part. Et vous venez de nulle part. Qu'est-ce que je peux répondre? C'est vrai. Je viens d'un pays qui a disparu, comme un mirage, comme dans les contes de fées. Du jour au lendemain, ou presque, le monde de mon enfance a basculé. Pour toujours, sans la moindre possibilité d'un retour en arrière. Mon passé est irrécupérable, inimaginable, incompréhensible pour ceux qui m'entourent aujourd'hui. Zeliou hag avleugnu, livet e roz hag e gwer pastel. An eziou leur pastor kalonek, un boabé dans enor da gej an gantan, un toulat blavechou diwezator. Un den astourm, un den didro, diardo, gwestleden deus iol nerz d'ar pez a grede starden. E 1900 a perugen, e oa va breur o chome Leipzig a baoe un toulat blavechou c'hoaz. Bet e oan o welet an ean, e pad an an. Gwelet em boa tiez dira a par, pe dilezet e karter zu ar gir. D'ar koulze e oa krinet Leipzig gant ar glav, me glejou dizol. Ar palerejou a oa e toul d'or ker, komz arret deus mont pel ur c'hoaz. Kresker en enep a sket e uvel, Leipzig. Ker ur marc'had foar a baoe ar c'hanvet a zache bep bla gwell a derien deus ar bed a bez. Skeudenn an RDA evel ma oa Berlin. E pad devechou an na oa perugen e oan tremenet e kichen iliz San Nicolas. Gwelet am boa ur giton skrivet varnan, digor d'an nol. Zavet en doa ar pastor, ul ler ken divizout a kejan evit an dud er boan, evit are a vurutele hag a vretae. Be blun en em voden evit pedi assemblez. Setu penoz eo diwanet peden u brudet Leipzig evit ar peor. Ar c'hwez ar speredelez evit ar frankis hag ar justice. Gouder pedenou e komze an dud divar ben stad ar vro hag ar c'hemou ave ferret ober. Tamm a tamm e oa kresket ar strolat ken oa deud an iliz da vean revian. Neuze en em vodet estred. Kroget o deus en ar zougen gouleier koar war elun. Setu penoz e krogaz manifestadegou 1900 a perugen en RDA. Penkentan a revelzi beorus. Memez mare e oa bet digoret an arzou etre Hungaria hag Austria. A kalz deus ar vakansourien a lamant deus ar reter ne oan ket distroet d'ar gir. Hungaria, ur stad komunur gant muio a frankiz a oa priziet gant an dud evit vakansi. Deud e oa da vean an ur digor oa ar horn. Krogo an diskra, ur zant digredus. Miliadou a dud a oa et kuit deus an eldei de gile da Hungaria evit treuzi an arzou. Evit terrout diouz an RDA.
Cause des eus bedi wezator, deus mouechant dans un trei. Tapet ber e oa bet ar gwarnamant communo. Marad e oa bet ter an divichou etre a re a fait les décas en armée da ziarben ar manifesterien, hag a real a gomprene oa ret de marata gant ar manifesterien evit chom beo. Un dra oa splant kousgoude. Gorbatchev e pen an unaniez soviedel a baoe 1930 pem a perugen hag un adreizer an ean, ne oa ket o vont da gas ar hiri ar sai evit lakad un termen d'ar stormadeg. Ar stormadeg a greske muur mui gant muur a manifesterien e Leipzig, e Berlin hag e kerioal deus ar vro. War ar gitonioù e lennet, ar rabat be an feulz, a ni eo ar bob. Ar pez a ziskoueze ar youl bras ar brasan o doa da vean gilaouet, da gemer perz un divichou politikel. E touez ar manifesterien hag ar boliserien armet a evezi an eo e oa tud deus ar memez familh, mignonet, a mezeien. Drechans an den kiriek deus an armée e Leipzig n'en doa morse roet urz da den. Marad en doa komprenet e vije bez kuet peptra gant an oulen o zevel. Filmet e oa bet ar manifestadegou gant ar Stasi hag e c'hell ar gwelet war ar filmou krisadur ar c'hoant gouzout. Un elfen ne metken hag a vije peget an tan. N'ar ket bet pel deus an lazadeg. Neuze er vroabez e oa dizachet ar gont. Zavet ar golo, kalz adud a oen tanet. Ken divichou taer a oa en familh. Vazad ne oa ket communour me kredi a rai et talvoudegechou zo deus ar sistem. Klask a rai be an poelek. Va mamame a oa rebelezet a ran. Feloud a rai dim chanj peptra, ad kregi, ad reian en tipendalen. Gerig vian e pen pelan Turingen zo ken e oa kroget pedenou al lun. A dibunadeg gant goule yar kwar goudeze. Nem oa tamm deskadurez religiel ebe. Vazud ne graden ket. A ne oan ket be badezet zo ken. Non ket be desachet gant ar pedenouze, me gant ar c'hendivichou hag ar manifestadego. Lun de noz e kuitaez an ti, kalonek, e plavaroutra e bet damsut. Edon dan Elis, pignet war ar skabel vian evit zelet en diabar stre ar prenest. Gouder penad e voe digoret an dorojo, an engruez a eas ar mez, roet oa bet goule yer kwar an dut. An aoud ar en kalz adut, var helen er doa roniez, tud kamaladet deus var chlas. Ar c'heret, a mezeien. Edon gant ar strolad, roet ez eus bedin ar c'houla aouen, a kerzet on eus beteg ar skol, va skol. A l'er ma zein di bemde a boe blavechou. War a l'er on eus laket ar gouleier war pazenou an antre. An deiz war l'er, o vont d'ar skol, em eus gwelet ar restaj kwar hag ar porzier o klas netal. Evel pa vijen bet daou an teret, disparezez, e pad an noz a skoliadez vad a direbech e pad an de. E pen kentan diskar amzer naou a perugen, e teuaz an traoù da vean stenor stenan. A ed ar zizen vechou. Er vro a bez e veze gortozet responchou gant goulenou ar manifesterien. Goulen a rein drestol gwelet an dud e karg evit divizout a bretat. Kuzulker, a l'er ma oan o chom en doa aozet un doar e emvon meur gant an ol an ezili. Ar pal a oa rai ar gaouz d'an neb a gare. Dalret evo an emvod er zalker. Vazad a oa da c'houlze ezel deus ar c'huzulker e an ostrolad a labourerien douar. Un an deus ar pev ar strolad bihan en RDA. A gevel ar realdin d'an beli ar strolad communour ol c'haloudek. Kuitedenn doa ar ger ar rozon evidat kavout egen sartet. Pa eruez er zal e oalen koulz lavaot. Dirag al leuren e oa renken a taoulioù e l'er oa azeet izili ar c'huzulker. A goude un tout braz hag en tual an taoulioù a kadorioù ar berzit. Kerken e moazantet krisder. Tenderioù a feulster prez da darzon. Ur menestan a rog an dislonkaden. A gwelet en boavazad o c'hwezan, diazet, nervenek. Moar vad ez ante an eveleptra. Daoustrolad en ebour di lavar or en emzevel. Ean, rat, ne oa en ebourden. Vazad e oa, a mezeg lodzo, ken vroad lodal. Ne oa ket daoustrolad, ne oa nemet an ezidi deus ar memeskeer. Setu perag e oa eno. En emzilet e oan entre an taoulioù hag ar c'hadorioù. E rue de pen ar strolad e oan chomet aza. Treuzet ambo an tremen evel un dal. Gant aket evit diwal douz ar minou. Goustad evit malefiket ar reuz, tevel a rai an dud a drendi.
Dirazon et welen dremzoued vazad autostat. Digouedouan entual, yara divaran. Genin reluma, neve feke la vrezel. Armis vechou diskaram zerze et wabe birvidig evidonme. Danwa d'abem zegla et wanem skian. Et moi menochou dinme va unan. Urzel din va unan da weled antra. Gwelou d'aren, klevou d'aren, dielfenan aren. Bezewan an den di Saint-Vel d'Uzareal. Dar mareze, emboa kemeret divichou, ep aliva azud. Ur berson lenez dinme. Torre d'emboa chadenou va bugaliaj. Dar memeskouls, ama torre va bro i jadenou idéologue. Edouan et noa de gour. Merzed emboa neuze pegen braz a kemplez et rele ar bet béant, ur vech ma tizer ar palze. Ar spiz o deut, kalz a spi. Ar spi a rele va bro dont d'avian leur plijus bevan ennan. En ur gevredigez reiz a dio war an dro. C'hoant am boa da welet ar mare burzuduse, ar baradoz war an douar. Ne oant ket va unan ur c'hoant vreal en ur bet gwellor, va daoulagat digor braz. Kalz a dud o doa c'hoantet gant an olnerz kem a gat stuman ro. Diskar a spurenou idéologue. Goulenet o doa frankiz a c'helaoui hag ar meno chou frankiz den em strola hag an ini da veaji. Dar blotou an eveziadennou hag an difene. Bevet ar frankiz. War do anter mizere, pa ne oa den en gortos, en deus lezet rener ar stad i blas gant unan dibavet gantan. Hemañ, rak dibavet bouet pel, ne oa ket ken taer, aprest oa d'ober ar c'hemou goulenet digantan. Un dra drestornidal en ar vro gomunan. A rener koz na oa ket nak tan fal na prez da vervel. War a seblant, o doa goulenet ar guzulerien digantan, dilezel egar. En avel o oa o chinchtu. Hag krogoa rendivichou hag an nol a zele ou skeleir a reter. Ar pez ne veze ket gret a rok. Ur zouezaden a guze unal. An darvoudou er verkan, ne oan ket mui deus tu a c'horno. Kounar a zave. Nije doa kuit a rekijou. Leun bar ar chaoudouran. E penkentan misdu e c'hoarvezaz un darvoudi istorel blant d'un dra intentet fal. Diskar ar voger. E prat dazen, drezieventet, e pa d'an displegaden ket la aoui e trebouradel gant meur a ezel deus ar gouarnamant eo e c'hoarvezaz. Gwelet am boa kemenze, skignet vareun d'an naou a vizdu 1900 a pevarugen. Ur c'helaouenner italian a zaou ar goulen ouz ar c'hadoriad diwar-benn an divichou kemeret, evit ma c'hellfe poblans a reter, beji e sor. Digeri ar c'hadoriad i ba peren, a gain o tizoloe ive a pez a oa skrivet da len wareo. Ne lanket ad laret ar gerioù dre navor, me kemen a reas a c'hele bep keodad deus an RDA treuzi an arzou eb diferent. An aotreo ave fe roet buantre. Ar c'helaouenner al, ar c'houle naz neuze pegoulz eve fe laket a lezen nevet a dalvezout. Ar c'hadoriad, laket diez gant seurt goulen a respontaz en ur vwesteodi. A dalek bremañ justu, a setu. An ezidi an RDA a relo beaji disoursi. Red vo de goulen aotre digan ar velestradurez eve just. Setu a c'hammet braz, mais pas a walc'h da vean strafuliet var an tabl. Gwelet vefe an dei war l'er. Zonjmad em eus an eus vese. Ne gave ket ne oa tud a dreuzi an arzou dustu. Ne betor c'hoaz e oa mog ar Berlin ou vont da gouean an eus se. Ne oa ket raktrez gouarnamant a reter diskar an ken buanal, na kenebe dini a luskat disparel. An ini ken tan en emzant e rediet da blegan ouz goulenou an neil, a c'houlene ar guir da veaji. Treuzi an arzou, trezeg a l'Allemagne a c'horno, a kornok Berlin. Met den na gomzet ar poenze deus adun an idiez an dioustad a l'Allemagne. Me mediaioù a c'hornok o doaz trewet a c'heloù kem an ean en tan. Er ouezo e c'helet treuzi ar voger dustu. Un engouez a viliado a dud, a oan em vodet dirak post-arzou reter Berlin. Ur moradun mal varne, prez da beptra. Tud an diou Berlin o doa lidet an digouez an ospad. Dar memeskoulz et tinte glas luska disparel en RDA. Un état difficilement supportable. Cela a sûrement contribué à mon installation en France. Ici, c'est normal que je sois étrangère, j'ai un accent, je me distingue. Je suis arrivée de l'autre côté du miroir, dans un autre pays, une autre culture, une autre langue.